Banyana Banyana Algeria mitlangu ya vona ya ringu ro sungula yo fikelela ku ya eka mphikizano wa African Cup of Nations ya vaxisati a yi pfunanga ngopfu. Banyana va hlule Mozambique xikoro xa 13 eka tandza hi ku angarhela. Algeria va hlula Sudan hi leswi vuriwaka walk over eka ntlangu wa bolo ya milenge. Endzhaku ku hlula nenge wo sungula hi 14 wa tigolo eka tandza. Ku vona kahle leswaku Afrika-Dzonga ri lulamile ku fika kwihi. Swi tikombi loko va hluriwa hi tigolo tinharhu eka tandza hi tiko ra Zambia. It was a good warm-up game, a good eye-opener for us ahead of the very important Algeria. So yeah, we have to just take this result and step it up a little bit and hopefully work a little bit harder, touch up on the errors that we've made and go into the Algeria game with full confidence. We have an important one next week, which we can't afford not to win, you know. We need to make our people happy. That's who goes on the field and wants to lose, you know. No one wants to. So we will just learn from this one. Hamistano Mudzaberi anga takanga hi tlangela ra vatlangi va yena. Banyana ava nga kombisi mahika eka tlangelo ra vona. And there's always learnings out of this. And we said to the players, you're not only playing this friendly, but you're fighting to get a spot to go to Algeria. And I don't think many of them raised their hands. Banyana Banyana va ta ombana Algeria hi Ravuntlhanu erivaleni ra mitlangu ra Orlando eSoweto. Naswona vhiki leri landzelaka hi Ravunharhu va ta tlherisela ntlangu eAlgeria.